kwako nile vyangu moyo niachie, anaipanga ni manani acha niwaambie, kucheza redio ni makanaki, awadi zao makanaki, kupandisha mavyuzi makanaki, kuintroduce tunaujua huyo mchezo wa ndani, mtawazingua wakina fulani ndani ndani, mnadili na maniga popo popo kwa yao mikopo, nyimbo zao ni vikoropo ropo, yangu moko ni chobo chobo, basi piga kelele wasiyejua na waelewe. Bakunzi ba Sunlook TV Burundi, turabwiye cyane turakunda cyane kuri mikoni TRESOR peace love mwese no kurata byorosha. Hano muri kino kiganiro twafite n'undi muririmbyi akomeye cyane yitwa Tomson the voice in killer. Uwo musore akaba aragirosha muri industry ya music. Mutamu murakomeye none. Nk'uko mubona turi kumwe n'uno musore asanga atavyorosha muri industry music hano mu Burundi yitwa Tomson. Tomson vipi sasa? Urakomeye meze fresh meze neza. Natwe ni fresh ama Tomson tugusangana mu bigo vya TRESOR technology uri kuhakora ibintu bisanzwe. Usaba kugenda muri famille kwasura mbere muri famille kila muntu service nigeza kubagendera cyane bose bwa kabiri nabisindi ndakora Ngaha na best life music neza ko ibintu neza cyane. Amaze igihe kirekire Tomson ariko arakora indirimbo ariko arakora muziki ngaha mu Burundi. Tomson nk'abantu batakuzi neza Tomson yavukiye Tomson bimeze gute? Sinonga ko bivuga aho navukiye mugabo gende na kujura mugabo kimwe novuga ni Burundi n'abagihugu. Tomson kwa abanyama video agenda koma video atandukanye ayo nitwa Maria yagiye abantu benshi cyane. Mbega bigenda byo ushobora gukoresha mu buryo bwishika naho abantu ushobora kwa ibintu bigeze bwa mbere cyane cyurimo nk'ukora cyane kandi kugira umuntu abe yatsire n'ikintu cyawe tuzo cyiza narazi Tomson imbiraho nabonye havuye mu gihe Maria harimo abadada bakomakomeye beza ibyo bintu bikora gute mbere n'ibikoresho yo kwegeranya abasitiri bakomakomeye Maria dukunze ko n'abavuga gukoresha ese abakuni video barakorera kwa ni byo nakubariye kumenya ibyo urimo umuntu mutwariye projet nibaza ko yumvise ko projet imeze neza kandi abanyira tugashobora kumuteza imbere kwanga kwigira muri video cyangwa gusabye amahera kandi gusabye nibaza ko Tomson ni umustar akomeye cyane muri industry ya music imbere akaba afite n'ama collaboration bino misa kaze numvise uruhehe y'ukuse collaboration n'aba star bakomeye mu Burundi wo tubwira mu star muri ko murakora collaboration bino misa cyari banga mugabo nta bivuze bwa mbere ndafite ibintu bya best life sinindi ndirimbo twakoranye n'undi mustare kandi umuraperi wa mbere niko genda mwita sinzi kuhandi cyo kugira ndakutura bazi wa mbere bavuga cyane umutima wanjye guhama Tomson muri iyi minsi umaze muri game muziki ni cyahe kintu maze kubona yuko tumaze guteza intambwe muziki wo Burundi? byinshi cyane nasubira n'abayitse mugabo byinshi cyane. Hama ni cyahe kintu uko urashobora gukora kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore gutera imbere gusumba aho uri uno munsi? Mbona gukora cyane gusa nasohora ibintu bimeze neza kandi vuba cyane nzokora Colabo yo hanze byinshi cyane kandi baza ko umuziki w'u Burundi utera imbere ko ubirabye n'ubu n'abaririmbyi b'abarundi basigaye bakorana n'abandi baririmbyi bo hanze baza ko ibintu bimeze neza. Tomson shaka kumenya ni cyahe kintu cya mbere
Tomson akora mu gitondo yavyutse gusenga icyo kintu cya mbere. hanyuma Tomson ufise umukobwa musohokana muri minsi ko n'umusore uri kuri hiti ameze gute? yagiye sifise umukobwa yagiye madamu bafete abakobwa muri ko murakina kiganiro umva ko Tomson arubatse ndaza gusambuza urugo rwa Tomson muri musambu tumaza kumusambuza. Hanyuma Tomson eske ufise management uri kurakora muri minsi cyangwa uraguti kiwawe? Management ndayifise ndafise abantu dukorana na madame wanje n'umugore wanje bisanzwe ko ndavuga ndafise team hari biteramo konsere namwe ku matibira muri minsi kugira ngo abafana ba Tomson bashobora kumva ati nyabuna bakomeye cyane. Minsi imbere bya corona nyatari byose byugawe nyatari vuba cyane ndibaza ko tuzobikora mugabo jefise niyo gukora kwanza indirimbo zanje muri amavugo ameze neza muri amakolabo ko abafanzi banje bamaze kunsaba amakolabo cyane ndibaza ko ubu ngiye kuyakora menshi cyane. Hama Tomson ni cyahe kintu wowe uri kura targeting ko mu byo muze muvuga ati nka projet mfise mu muziki umuze gutya canke ati ejo handi nifuza gushika ko nifuza gushika ahantu hameze gutya niye target ufise mu muziki? Girari kandi ni gahunda za ko isi ni ko si byiza kwaza kuvuga projet kandi utarayitangura cyafise umutwe kuyivuga mugabo ndibaza ko misi iri imbere projet nzobona kandi hirya nyine nakubwiye tuzokora ama collaboration menshi cyane yo hanze dukora ibintu bimeze neza. Kama Mr. Tomson ni wahe muntu wako ni wahe muririmbyi wako inspire ngaho Burundi uvuga ati muririmbyi kabisa nawe nabishoboye usanga bado nk'abaririmbyi bari kisonga mu muziki ni wahe muririmbyi uvuga ati cyangwa muririmbyi indirimbo zize za inspire? Umwe vraiment mugabo ukora neza kandi indirimbo zawe maze kubona kimwe gusa je kuri target yanje sindaba cyane mu Burundi ndaba muri East Africa ko bakora ko uwo tuzohigana si umuntu wo mu Burundi tuza guhigana n'abandi babo mu Burundi babikora neza kandi barazi kuririmba abo n'abandi vraiment afise indirimbo nkunda gabo kumwesipira ni wahe muririmbyi wo ku isi yose niba kuryohera gusumba abandi ariko aririmba uvuga ati umuririmbyi kabisa ndamwinspira ko bongo national? Tomson Numvise ko Tomson the voice ubwiye avuga ati jenje ni number 1, no one like me. Siko Tomson. Tomson mbe wowe uri mu Barcelona cyangwa muri Real Madrid? Tiwe vraiment ndi namba mu Rugamba. Oya navuze entre Real Madrid n'Je Barcelona. Wapi je jaba Real na Barcelona je sindaba vraiment by'abarundi. Okay Tomson ni yahe ndirimbo uteze ko mwamwe kuko ko indirimbo nyinshi zima featuring kanatsinda na gusanza no kuri IT technology uri kurakora ibishasha ni yahe ndirimbo ya mbere uteze kure ko umufanzi wawe hari wose ushobora kuvuga ati indirimbo ya Divorce Kira ya mbere iri ko twakora n'abakazi kuba cyane n'isi video cover mugabo vraiment sishobora kumuvuga izina ndabo ndibaza ko baje kubona kandi iyo ndirimbo nzoba hit ya mbere
nyimba atari banga urishira ko akapera gatoyo kugira ngo akapera ndafise akapera ya makanaki 80s makanaki angogene makana iyo ni ndirimbo yanje shasha nakora na kuri YouTube yanje kimwe gusa navuga abariko baje kuri YouTube andika Tomson the voice gira subscribers yawe like comment na share kugira ubu wa mbere iyi ndirimbo shaka gusora n'uyu murapazi ubu wa mbere kuri Umviriza no kwiba ndabusaba ko ndikume Tomson woma akapera ya makanaki nayibonye iri kuri cover ifise umutipra afise vaya bize gutya abana avuga ati ibintu kose azoba ari ibintu by'imiriro kabisa shaka akapera yo gusohoka itizo makanaki Atikula vyako nile vyangu moyo niachie anaipanga ni manani acha niwaambie kucheza redio ni makanaki awadi zao makanaki kupandisha mavyuzi makanaki kuintroduce tunaujua huyo mchezo wa ndani mtawazingua wakina fulani ndani mnadili na maniga popo kwa yao mikopo nyimbo zao ni vikoropo yangu moko ni chobo basi piga kelele wasiyejua na waelewe piga kelele makanaki ndo habari ya mungini makanaki 80s makanaki andilere makanaki the voice makanaki makanaki thanks sana my brother eba kabisa jina ukuri ngofero kweli merci eba na ukuri ngofero kabisa kandi merci beaucoup eba zumba the voice kira utagize subscribe kuri channel YouTube yiwe urahombye tayari kabisa kweli ibintu ni byinshi biko biraza indirimbo nyinshi kandi cyane gose vraiment bitubere bien bitusamvura cyo gituma ukisikia pale mwisho wa makanaki wako ndio nasema vitu samvula nibindi bila ni byinshi cyane bana hatutabimaliza lakini kimwe gusa tuguma dushika muziki w'Uburundi tuguma dukunda abaririmbyi b'abarundi wao n'ibintu bimeze neza uravye abaririmbyi bakora signinga amakontana na makampuni akomeye kaba amahera akomeye cyane n'abandi bakaja hanze gukora amasinema n'abandi bakaronka ama award bimeze neza dukoresha ibintu bya makanaki ça veut dire voler non ibintu byose dukore